Okay, today is Sunday and I'm going to make Bulanghoy ni Nilatikan for snack, or we call this cassava. And the first thing we need to do is to pakpakan na to ang bulanghoy. Char! Dini siya para sa kamote nga diretso ra na to lutoon. Pait ang panit sa bulanghoy, so kinahanglan na to siyang panitan or pakpakan. But while waiting for that na maluto, let's just prepare the coconut and kinugay or sugar for latek. So I use kinugay kay mas nindot siya og resulta when it comes to latek compared sa brown sugar. And that's it. Lupigon na lang nato sa plating. Bahalag pinubre basta hilas. Rar. So this is Miss Cynthia, proud Boholana. Ohayo gozaimasu. Okay, today is Wednesday and my mother woke me up kay magdungag daw mais for breakfast. Char, lahira tong breakfast na to diha. Wala na kasing makain sa kusina, so kailangan ng kainin ng mais. And there are many ways of cooking mais or corn. But my way is tilaobon ako siya. So what is tilaobon? Sa kaldero lagyan mo ng tubig jay together with the mais and itak-ang nimo siya sa kadso and maluto na siya, and that's it. So what's your way? San ka prefer? And this is Miss Cynthia.